bwawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba evyenza gusa endaje nazumutima. Mugabo ndifuza uno munsi uhure n'umugisha wawe. Leo ni siku ya habari njema. Uno munsi ni umunsi w'ubutumwa bwiza w'inkuru nziza. Ya kukutana na baraka. Ni inkuru nziza yo guhura n'umugisha wawe. Leo ni siku ya kukutana na yule mchumba. Leo uno munsi ni wo munsi wo guhura na wa mufiance wawe. Ni siku ya kukutana na ile kazi yako. Uno munsi ni umunsi wo guhura na kazi kawe. Leo ni siku ya kukutana na ile pesa yako. Uno munsi ni umunsi wo guhura na ya mafaranga yawe. Leo ni siku ya kukutana na uponyaji wako. Uno munsi ni umunsi wo guhura no gukira kwawe. Leo ni siku ya kukutana na kuinuliwa kwako. Uno munsi ni umunsi wo guhura no gushigwa hejuru kwawe. Leo ni siku yako ya kukutana na yale ambayo Mungu ameandaa. Uno munsi ni umunsi uza guhura na bya bindi Imana yagusezeranira. Siku ya kuambia adui yako kama hata kupata. Uno munsi ni umunsi wo kubwira umwasi wawe ko atazohati kuronka kandi. Siku ya kuambia umasikini hautanipata. Uno munsi ni umunsi wo kubwira ubukene ko butazokubona kandi. Siku ya kuambia shida hautaniona. Uno munsi ni umunsi wo kubwira ingorane ko zitazokubona kandi. Siku ya kufungua milango iliyofungwa. Uno munsi ni umunsi wo kugurira imiryango yugawe. Leo ni siku ya kufungua milango iliyofungwa. Uno munsi ni umunsi wo kugurura imiryango yugawe. Ni siku ya kuvunja ngome za yule ibilisi shetani. Uno munsi ni umunsi wo kumenagura inkingi ya wa mwasi Satani. Siku ya kuchimba chemchemu ya maji. Uno munsi ni umunsi wo kwimba iriba ry'amazi. Ya baraka. Amazi y'umugisha. Leo ni siku utakanyaga mahali ulikuwa bado hujakanyaga. Uno munsi ni umunsi uza guhonyora ahantu utigeze uhonyora. Ni siku ya kula chakula ambacho ulikuwa hujala. Uno munsi ni umunsi wo kugifunga utigeze ufungura. Ni siku ya kuvaa mbolio ambao ulikuwa bado hujala. Uno munsi ni umunsi wo kwambara ivyamba utigeze wambara. Uno munsi ni umunsi wawe. Leo ni siku ya tatu. Uno munsi ni umunsi wa Albert. Leo ni siku ya nani? Uno munsi ni umunsi wande. Subiri nikwambie habari kwa ufupi. Umviriza ndakubwira inkuru gatoya. Na hii habari inakuhusu wewe. Kandi iyo nkuru ni ikwerekeye. Umeishi maisha ya mchoko. Warabaye ubuzima buruhije. Umeishi maisha ya kulia. Warabaye ubuzima. Umeishi maisha ya kulia. Warabaye ubuzima bwo kurira. Wakati watu mpaka wamekuchukia. Kushika n'abantu bakwanga. Mpaka watu walitamani usionekane. Kushika n'abantu bifujije ko batakubona. Watu walitamani ufe. Abantu bifujije ko wopfa. Hautakufa tena. Muzopfa kandi. Leo imetimia. Uno munsi hashitse. Hautakufa tena. Mugiye gufa kandi. Watu walitamani ushindwe. Abantu bifujije kunanirwa. Hautashindwa tena. Muzonanirwa kandi.
Watu walitamani ufungwe, abantu bifujije kubohwa, hautafungwa nugiye tena. gufungwa kandi. Watu walitamani upate shida, Abantu bifujije kugira ingorane, ile shida utaipata. zijya ngorane nugiye kuzironka. Walichimba shimo ili upate kuliangukia, Bimvye ikinogo kugira ngo ukigwemwo, lakini hautaangukia ndani, wao ndio watangukia. muga nugiye kukigamwo, bobo niyo bagiye kukigwamwo. Kwa maana leo ni siku yako, Kubera uno munsi ari umunsi na leo ni wawe, siku ya habari njema. kandi uno munsi ni umunsi w'inkuru nziza. Ninajua unatamani kusikia habari ambayo inakwambia kwamba Ndazi ko wifuza kumenya inkuru kubwira yuko nitaisema baadaye. ngiye kuyivuga hanyuma. Ninajua unatamani kusikia kwamba wafungwa wamefunguliwa. Ndiyumvira ko wifuza kumva ko ababoshe ko babohowe. Kama wewe ni mfungwa ambaye uliye hapa, jua leo utasikia, utaona muujiza wako. Nimba wowe uri ngaho Utafunguliwa. uboshwe, umenye ko ugiye kugurukwa mu izina rya Yesu. Yule ambaye alikuwa tasa leo atafunguliwa. Ujya atavyara yari ngumba, uno munsi agiye kuguruka. Yule ambaye alikuwa masikini leo atatoka akikuwa mtu mwingine. Ujya yarakenye uno munsi aza kuva ahantu ari undi muntu atandukanye. Leo kuna habari njema. Uno munsi ari inkuru nziza. Leo ni siku ya kukutana na baraka yako. Uno munsi ni umunsi wo guhura n'umugisha wawe. Subiri, siku moja huko Samaria, Umviriza, umunsi umwe ai Samaria, watu walikaa bila shida yoyote. abantu bari bicaye atangorane nimwe bafise. Maisha mazuri yakiendelea kama kawaida. Ubuzima bwiza bubandanya uko bisanzwe. Siku moja Washam wakashambulia. Umunsi umwe Abasiriya baza kubatera. Washam waliposhambulia Samaria, Abisiriya bateye i Samaria, hawakupiga mabomu hapo hapo. nabwo bateye amabomba unyene. Walikuja akazingira mji, Baje bakikuza igisagara, na zaidi sana kwa mlango wa mji. cyane cyane ku muryango w'igisagara. Na waliposimama hapo kwa mlango wa mji, Rero igihe bagarara ko muryango na w'igisagara, wakapiga kambi hapo, baca bateramira aho hantu. na walifanya vikundi hapo ngambo na Kandi ngambo, baca bagira imigwi aho hantu. wakaweka makambi ya kijeshi. Bama baca bashira imigwi y'igisirikare. Na wakati waliweka kambi za kijeshi, Igero bashira imigwi y'igisirikare, watu wa hapo mjini, rero abantu bo ngaho mu gisagara, sababu mjini hawalimi, kubera mu gisagara batarima, walikosa chakula. barabuze ifungurwa. Wakajifikiria tutafanyaje? Bariyumvira ne tukubikenze gute. Maisha yakawa mazito, Ubuzima buragora cyane, sababu hakuna mtu hata mmoja alikuwa anatoka mjini akiingia nje kutafuta kubera chakula, nta muntu yasohoka hanze y'igisagara agiye kurondera ibifungurwa, sababu mashamba yote yalikuwa nje ya mji. kubera imirima yose yari hanze y'igisagara. Na hao Washamu Rero abo Basiriya wakajiamini kwamba wamemaliza. barizera ko babashoboye. Hiyo ni kundi la kwanza la Washamu. Rero uwo n'umugwi wa mbere w'Abisiriya. Kukawa hao sasa Wasamaria wao ambao wako mjini. Rero abo Basamariya bari mu gisagara, Njaa ikaanza kuwatesa, inzara iratangura kubagirira nabi, mpaka wakaanza kuuza mavi. Kwa Kiswahili nasemekana sishi mavi ya ndege, mpaka mavi ya ndege wanauza. gushika wa mase y'inyoni bayagura. Si shida hiyo, Iyo si ngorane, si shida, iyo si ngorane. ila kuna siku waliwahi kutana na baraka yao. Muga ari umunsi bahuye n'umugisha wabo. Ikaendekaje sasa? Rero byagenze gute? Siku moja mfalme akitembea tu, Rero umunsi umwe umwami ariko aratambuka, akakutana na wamama wawili. ahura n'abamama babiri. Mmoja akamlilia mfalme, Umwe aramuririra uwo mwami, akamwambia mfalme, aramubwira ati mwami, mimi huyu mama, je uyu mumama mimi nina kesi naye. ndafise urubanza nawe. Huyu mama aliniambia tumle mtoto wangu Uyu mumama yambwiye ngo tujye umwana wacu sababu ya njaa. kubera inzara. Akaniambia ni mle wangu, tumchangie mtoto wangu, Arambwira ati ngo tubanze kwanza tujye umwana wanje, alafu tukishamaliza kumla, nitwaheza kumufungura baadaye tutakula mtoto ama wake. tubaza gufungura uwundi wiwe. Sasa wangu tumesha kumla, Rero uwanje turamaze kumufungura, sasa ameficha wake. rero yanyegeje uwiwe. Ulishawahi patwa na njaa mpaka ukakula mtoto? Warugeze kuhura n'ingorane gushika ujya umwana wawe? Mambo yako bado yangali machi. Rero ibintu vyawe biracari hasi cyane. Hata zaidi ya hapo Bwana atatenda.
n'inyuma yawe Imana izobikora. Ninakuhakikishia hata una njaa ya aina gani Bwana atatenda. Ndakwemeza neza nuko ofisi zarimeze gute Imana igiye gukora. Siku moja Rero umunsi umwe ninakuletea wengine waakteri watatu sasa. Ndakuzaniye kandi abandi bantu batatu. Akteri kuna wa kwanza, wa pili. Wa kwanza ni hao wa Shamu, wa pili ni hao wa Samaria, watatu sasa ndio nataka kuongea. Rero tugiye kuvuga abo bagatatu. Hao watatu walikuwa ni wenye ukoma 4. Rero abo batatu bari abagwaye mibembe 4. Sema wenye ukoma 4. Vuga abagwaye mibembe 4. Banyamibembe 4. Kuna mtu ana ukoma hapa? Ari umuntu agwaye mibembe ngaha. Walikuwa wamedharauliwa mpaka bari barasuzuguwe mpaka kiasi kwamba walikuwa hawajaruhusiwa kuingia mjini. gushika aho batari barekuriwe kwinjira mu gisagara. Wao maisha yao ilikuwa ni kwa mlango nje ya mji. Wabo ubuzima bwabo bwari hanze inyuma y'igisagara. Ninakuhakikishia wewe uliodharauliwa leo ndio unakwenda kuinua wale wengine. Ndakwemeza wewe wasuzuguwe no ugiye gushira hejuru babandi. Yule ambaye amedharauliwa kawekwa chini. Ujya yasuzuguwe ashigwa hasi. Yule ndiye Mungu ameteua ili apate kuwainua wengine. Ujya ni Imana yatoranije kugira ngo ashire hejuru abandi. Yule ambaye amekuwa mnyonge. Ujya yasuzuguwe. Yule ndio anakwenda kuwa juu. Ujya ni agiye gushigwa hejuru. Ikiwa ni wewe sema amen. Nimba ari wewe vuga amena. Yule ambaye alikuwa mgonjwa. Nimba ari wewe ugwaye. Yule ambaye alikuwa mgonjwa. Ujya yaragwaye. Yule ndio anakwenda kuona afya kuliko wengine. Ujya ni agiye kugira ubuzima gusumba abandi. Yule ambaye amewekwa chini. Ujya yashizwe hasi. Yule ndio anakwenda kuwekwa juu. Ujya ni agiye gushigwa hejuru. Yule ambaye alikuwa na matatizo. Ujya yarafise ingorane. Yule ndio anakwenda kuona jibu. Ujya uno agiye kuronka inyishu. Kwa maana leo ni siku ya habari njema. Kubera uno munsi ni munsi w'inkuru nziza. Sasa ikaendekaje? Rero vyagenze gute? Hebu tunahitaji msomaji mzuri. Turakeneye umusomyi mwiza. Atusomee Wafalme wa pili. Adusomere Abami ba kabiri 7 umurongo w'indwi 3 mpaka 9. ikigabane c'indwi umurongo wa 3 kugeza ku murongo Unajua w'icenda. mambo ya Mungu inabidi uamini. Urazi ibi by'Imana ni ngombwa wizere. Ikiwa utaamini kwamba umetoka na jibu lako, Ni wizera kuza gutana inyishu yawe, lazima utapata. ni ngombwa uza Na kuyironka. usipoamini, Nutavyizera, lazima huwezi pata. ni ngombwa navyuza Sababu kuronka. Jack hana la kutoa. Kubera Albena na chapista Ila tanga, Yesu anatoa ndani yangu. mugabo Yesu atanga biciye muri jewe. Leo ninakutangazia siku ya habari njema. Uno musi ndakwemeza umunsi. Kandi hari abantu 4 b'abanyamibembe kwirembo ry'igisagara baravugana bati ni iki kitwicaritse ngaha kugira ngo tuhafire. Tworambwa tugiye mu gisagara kandi hari inzara hari inzara ingana gutyo twogwayo, naho nyene nitwafa twicara ngaha nugufa nta kindi. None rero nimuze twisabe ingabo z'Abasiriya, nibaduhangaza tuzobaho, naho nibatwisha na kare kwa rugufa nugufa. Nuko bahenga buhwibiriye barikora baja aho Abasiriya bashagaje, ariko bashise aho insago zabo zitangurira basanga ata muntu akiharangwa, kuko Uhoraho yari yatumye haza mu matwi y'ingabo z'Abasiriya uguhinda kw'imikogote nuko amafarasi nuko ingabo nyinshi, bituma bavugana baterega umwami w'Abisirayeli yahereye abami b'Abaheti n'ababi bo muri Egiputa ngo badutere. Nuko bafasha ko baratemesha aho nyene bugihwibira, batamahema yabo n'amafarasi yabo n'indogoba zabo, basiga byose uko byakabaye aho bashagaje kugira ngo banyaga amagara. Nuko abanyamibembe bashise aho izo nsago zitangurira binjira mu ihema rimwe, bashirako bararya baranywa, basahuramwe amafeza n'amazahabu n'imyambaro, baragenda barabinyegeza, baragaruka binjira mu rindi hema basahura mw'ibindi navyo nyene baragenda barabinyegeza. Hanyuma baravugana bati ivyo tugize sivyo, kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza.
Leo ni siku gani? Azungumze tena hapo. Numunsi wagutse subiramo kandi. hanyuma baravugana bati ivyo tugize sivyo kuko uyu munsi ari umunsi wo kuvuga inkuru nziza. Amen, amen. Amen, amen. natwe takaba dufuye kwihorera nitwarorera ko bucya bizodusubirako. Nimuze tugende tubibarire ab'ibwami. Amen. Mikono kwa Yesu jamani. Amashi menshi kuri Yesu. Hawa jamaa ni watu ambao walidharaulika. Rero abo bantu n'abantu bari barasuzuguwe. Hawa watu ni wenye ukoma. Abo bantu n'abanyamibembe. Wamepigwa na njaa. Barakubiswe n'inzara. Mji mzima wamepigwa na njaa. Igisagara cyose cyari cyakubiswe n'inzara. Na wote wanatamani kula. Kandi bose bari bifuza gufungura. Lakini atakayeanza kula ni nani? Rero uwari gutangura gufungura yari ni inde? yule ambaye alikuwa nadharaulika. Yule yarasuzuguwe. Haujanielewa. Muranahura. Mfalme, umwami, wale mawaziri, bajya bashikiranganji, yale mabunge, bajya bashinga amateka, na wale wakuu wote, na bajya bakuru bose walikuja kula baada ya wenye ukoma kula. Baje gufungura, abanyamibembe bahejeje gufungura. Yule boss, ujya mu bosi, yule mkuu, ujya mukuru, yule nani hii, ujya kanaka, atakuja pata wewe ukishapata. Agiye kuronga wewe umaze kuronga. Ulionekana kwamba wewe ni mtu wa chini. Byaragaragaye kuri umuntu wo hasi. Lakini watatamani kula vile ambavyo umeviacha bila mugabazo kujua. Kufuza kurya bijya wasigaje batavyifuza. Wale wakoma, rero bajya abanyamibembe walianza kula. Batangiye gufungura. Baadaye wakasema, ama mu nyuma baravuga ati leo ni siku ya habari njema. Uno munsi ni umunsi w'inkuru nziza. Acha twende tuambie kwamba ni siku ya habari njema. Reka tugende tubabwire ko ari umunsi w'inkuru nziza. Acha nikwambie hapa kuna siri. Reka ndakubwira hano ari banga. Samaria, Abasamaria walikuwa walijaribu jinsi wawezavyo, bari bagerageje uko bashoboye kose kuepusha, kugira ngo birinde, kukwepesha, kugira birinde baraka, kugira birinde umugisha. Walijaribu kukwepesha kukutana na baraka kwa hao watu wakoma wane. Baragerageje guhura n'umugisha n'abo bantu bane. Walijaribu kuepusha hao watu wasikutane na baraka zao. Baragerageje kugira abo bantu ntibazohure n'umugisha wabo. Yes. Kwa kuweka nje ya lango, mu kubashira hanze y'igisagara, ilikuwa wasiwahi kukutana na baraka yao. Kwa kugira ngo ntibazopfe bahuye n'umugisha wabo. Na wewe kuna watu walikuepusha kukutana na baraka. Na abantu bagushize hanze y'umugisha wawe batagombye kuhura n'umugisha wawe. Leo nilikuwa ndani ya bus. Uno munsi nari muri bisi. Mtu mmoja akaanza ongelea. Umuntu umwe aratangura kuvuga. Anamuelezea mwingine. Ariko arabwira uwundi muntu. Ati yule jamaa, ati ujya muntu alianza kutoa pesa nyingi kwa boss, versement nyingi, walikuwa ni madriver. Yatanguye gutanga mahera menshi kwa boss. Halafu nilijaribu jinsi nimchonganishe na boss ili amfukuze. Mugana aragerageje uko noshoboye kose kugira ngo ndabateranye na boss kugira ngo amwirukane. Sababu mimi nilikuwa naleta versement ndogo. Kwa je natanga versement mahera make. Lakini yeye alileta nyingi. Mugabo yatanga versement mahera menshi. Na kwa kweli nilimchonganisha boss akamfukuza. Koko naramuteranije boss aramwirukana. Yaani huyo mtu alijaribu kuvunja kukutana na baraka kwa huyo mtu. Rero uwo muntu yagerageje kugira ngo uwo muntu nawe n'umugisha wiwe. Kuna watu walijaribu kukuzuia ili usikutane na baraka yako. Ari abantu bagerageje kukingira kugira ngo nuhure n'umugisha wawe. Kuna watu walizuia ili usiwahi kutana na mchumba wako. Ari abantu bagukingiye kugira ngo nuhure n'umufasha wawe. Kuna watu walijaribu kuzuia ili usikutane na pesa yako. Ari abantu bagerageje kukingira kugira ngo nuhure n'amafaranga yawe. Kuna watu walijaribu kuzuia ili usikutane na kile ambacho Mungu alitaka kukutane nacho. Ari abantu bagerageje kukingira kugira ngo nuhure na kijya kintu Imana yagombye kuhura nacho. Na hiyo ilisababisha unaishi maisha ambayo si yako. Kandi ico cyatumye ubuzima butari bwiwawe. Ilibidi uishi maisha ya kukatazwa kula chakula hiki na kingine. Byabaye ngombwa ube ubuzima bakubuza kurya ifungurwa kanaka. Kutokana na magonjwa ambayo unayo. Bivanye n'amagwara ufise. Kuna watu ndio walisababisha hiyo magonjwa ambayo unayo. Ari abantu batumye mu magwara ufise. Kuna watu wabaya ambao walisababisha hiyo tabu ambayo unaishi. Ari abantu babi batumye uba muri izo ngorane ufise. Leo haupatani na mama mkwe si kwa sababu wewe ni mbaya. Uba munsi nuhura na nyoko bukwe wawe kuko nabwo ari wowe uri mubi.
haupatani na mamako mkwe, si kwamba wewe ni wowe mbaya. nabwo uhuza na nyoko bukwe wawe, Haupatani na mkwewe, si kwa sababu wewe ni mbaya. nabwo uhuza n'umukwe wawe si uko wari mubi gusa, Haupatani na mkazana, si kwamba wewe ni mbaya. nabwo uhuza n'umukazana wawe si uko wari mubi. Hapana. Oya. Haupatani na ndugu yako, si kwamba wewe ni nabwo mbaya. uhuza n'inshuti yawe nabwo ari wowe uri mubi. Ila kuna watu waliingia hapo mbwa y'abantu binjiye aho na wakataka usikutane na baraka yako. abo bantu bifuje kudahura n'umugisha wawe. Leo tunavunja uyu munsi turamena na watashangaa utakutana na baraka yako. baza gutangara ugiye guhura n'umugisha Tena wawe, utakutana na nyingi zaidi, kandi ugiye guhura n'umugisha urenze, na wao watakuja kutana na yale makapi ambayo umeacha. rero kandi bo bagiye guhura n'ijya misigazwa wasigaje, Ile suke ambayo umeiacha, ijya musigazwa wasigaza, ile ndio watakayokutana nayo. ibyo nibyo bagiye guhura nabyo. Lakini baraka yako lazima leo itafunguka. umugisha wawe ni ngombwa uno munsi ugaragare. Ninakuhakikishia leo ni siku ya habari njema, ndakwemeza uno munsi ni umunsi w'inkuru ni nziza, siku ya kukutana na baraka ni yako. umunsi wo guhura n'umugisha wawe. Tazama sasa Wasamaria. Naba rero abasamariya rero Walitaka kuzuia baraka ya wakoma wane. bashatse gukingira umugisha w'abanyamibembe bane. Ile baraka ya wale wenye ukoma wane ijya migisha yabajya abanyamibembe bane walijaribu kuzuia baragerageje kugira ngo bayikingire miaka kadhaa, imyaka kanaka, na wewe walijaribu kuzuia nabo baragerageje gukingira miaka kadhaa. imyaka kanaka, Ulisomea sijui nini, warigiye ibi kana bintu kanaka, lakini mpaka sasa hujapata kazi. gushika uraronka akazi. Ulisoma masomo mingi, warize amashure menshi, kazi ambazo napata ni za hali ya chini. akazi uronka n'akazi ko hasi cyane. Unafanya biashara, ukora ibidandaza, una mtaji ambao hujafikia, ari umutahe utarashikira, una faida ambayo hujafikia, ari inyungu utarashikira, kuna watu wameingiza mkono wao hapo, ari abantu binjije ukuboganza cyabo aho hantu. Kuna watu walienda mpaka kuwapiga lamuri ili usiendelee, ari abantu bagiye kubafumu kugira ngo nutere imbere, lakini nakuhakikishia mambo yao leo yatabomoka. muganda kwemeza neza ibintu byabo bigiye gusenyagurika. Sijasikia amena kama hiyo, ni ndogo Sindumva sana. ameni amena ni ngeya cyane. Na amen, nakwambia leo utakutana na baraka yako. Nakubwira tuno munsi ugiye guhura n'umugisha wawe. Sikia nikwambie, Mbiza ndakubwire, wale wa Samaria bajya abasamariya walijifanya watu wa ajabu sana, bigize abantu bambaye cyane, wakazuia baraka ya wale wenye ukoma wane, bakingira umugisha bajya abanyamibembe bane. Tazama baadaye na wao wakakuja kuta kuna Washamu, rero naba nabo bagiye gusanga ari abasiriya, wale nao wakakuja kuzuia baraka za hawa, kandi abo basiriya bagiye kukingira imigisha yabo, lakini tena kandi wale wenye ukoma ndio walikuja kukomboa haja. rero bajya abanyamibembe nibo baje kubacungura abo bantu. Haujanielewa vizuri. Nturanahura neza. Kuna watu walikuzuilia baraka, ari abantu bagukingiye, walikuzuilia baraka, bagukingiriye umugisha, walizuia kabisa, barakingiye kabisa, wakajaribu kuzuia baragerageza barakingira ili usipate baraka yako. kugira ngo nuronke umugisha wawe. Leo yako yanakwenda kufunguliwa, rero ibyawe bigiye kuguruka, usikose kuwapa kidogo. nuze kubura kubaha makeya. Amena. Usikose kuwapa kidogo, nubure kubaha bikeya, usijitie juu, wave wishira hejuru, uwape ile kidogo. uze kubaha bijya Kama bikeya. unakunywa soda 3, nimba unyifana 3, mpe moja na yeye achukue, muhe imwe nawe afate, umwambie hivi, umubwira ati akishasema asema, Bwana wa majeshi asema, akishasema asema Bwana wa majeshi amena. Unajua urazi hapa mitaani kuna mambo mengi mu usiyojua. gisagara ari ibintu byinshi cyane. Unajua kama harusi ambayo wewe ungefanya, urazi ko ubukwe wewe wari kugira, kuna mtu mwingine anakuja anachukua anapeleka. ariwo umundi muntu abufata akabutwara. Unajua kazi ambayo ungeifanya, urazi akazi wewe wari gukora, anakuja mtu anaichukua anaipeleka. ahazundi umuntu akayifata akayitwara. Ningali mdogo niliwahi sikia habari, lakini nilikuwa sijaelewa ni nini. Nkiri muto narigeze kumva inkuru mugabo sinatahura ibyari Kuna ivyo. jamaa moja, hari umuntu umwe, wakati tungali wadogo, kuweza konkuru ilikuwa ni kitu moja kubwa sana. rero tukiri batoya kumenya gushobora konkuru, kumenya muri konkuru
cyari ikintu gikomeye cyane. Lakini mtaani wakaanza ongea. Rero mu gisagara batangura kuvuga Wakasasa unaiona yule jamaa. ngo murazi ujya muntu Shuleni alikuwa hawezi lolote. mwishuri na kintu na kimwe yarashoboye, Lakini mamake huwa anatumia mambo ya uchawi. mugabo nyina we akoresha ibintu by'ubupfumu, Ndio alimuua fulani. niwe yishe kanaka, Alafu akachukua akili ya yule amachafata ubwenge bw'ujya akaiweka ndani ya huyu. achashira muri uyu. Unajua hayo mambo yanawezekana. Urazi ko ivyo bintu bishoboka, Sababu hii kitu tunafanya ni mambo ya kiroho. kweli ibintu tugira ni ibintu Kama vy'imhemu. wewe unaonekana hapa, Mba uboneka aho ha wewe ni jibu au ni resulta ya mambo ambayo yanatendeka kiroho. we ni nyishu y'ibintu biko biraba mu buryo Kuna mambo bw'imhemu. yako yanatendeka katika hali ya kiroho. Hari ibintu uko birakoreka mu buryo Wewe bw'imhemu, unafika nyumbani, ugashika mu rugo unafikiria mambo ni kawaida. ukibaza ko ibintu bisanzwe, Lakini shida ambayo imekufikia leo nga ingorane yagushikiye uno munsi imetengenezwa kama miaka 3. yakozwe nk'imyaka 3 ko Kuna mtu amekwenda sijui Ufipa, sinzi ari umuntu yagiye Ufipa. ari umuntu yagiye Ufipa. Yes. Kuna mtu amekwendea sijui Kongo, ari umuntu yakwigiriye muri Kongo, sijui mtu amekwendea Tanzania, umuntu yakwigiriye muri Tanzania, sijui mtu amekwendea Kumoso. umuntu yakwigiriye mu Kumoso, Wewe unacheka naye tu, ukaguma utwenga nawe unacheka gusa, cheka tu ukaguma utwenga mpaka meno gusa 32 unamuonesha. shika n'amenyo 32 Haujui umwereka, jamaa ametengeneza vitu ntuzumu uwo muntu ukuntu yakoze na ibintu, amekuharibia. we no yakonone ibintu. Ulijaribu kumaliza masomo imeshindikana. Wagerageje kurangiza amashuri vyaranse, Umesoma miaka sijui 50. warize imyaka ishika 50, Unasoma narudi tena unasoma. ukiga ugasubira kandi ukiga, Lakini kuendelea hauendelei. ndagutera imbere nutera imbere. Umekuwa sijui somo la 8 hujajua kusoma. Wageze mu mwaka w'umunani uramenya no Mambo gusoma, yameendelea kuwa mabaya. ibintu vyagiye bigenda nabi Haujui cyane, sababu gani? ntuzi impamvu Kuna yariyo. vitu ambavyo vimefanywa na watu wa Hari shetani. ibintu vyakozwe n'abantu ba Satani, Kwa sababu neno la Mungu katika Waefeso 6:12 kubera ijambo linatuambia ry'Imana mu Banyefeso 6:12 wale ambao atubwira tunaopigana si wanyama na aho damu. tunigana ntabwo ari ibinyama Na n'amaraso. wakati tunapigana na watu ambao si wanyama na Rero mu gihe damu, tunigana n'abantu batari ibinyama huwezi n'amaraso, tumia nyama na damu kwa ntushobora kuwapiga. gukoresha inyama n'amaraso mu Inabidi kubakubita, upigane katika hali ya ni kiroho. ngombwa ugwane mu buryo bw'imwemu. Kwanza inakupasa wewe kutambua wewe ni nani. Ubwa mbere ni ngombwa umenye uwo uwo ari we, Pili, inakupasa kujua una nguvu ni gani. ngombwa cya kabiri ni ngombwa umenye ufise ingome zimeze Tazama gute. hali za kivita. Rero laba uburyo bw'intambara, Siwezi sema jina la nchi sija kuvuga igihugu, hapa Afrika. Nikamate nchi kawaida ndogo ya Afrika, tufate igihugu gito nga muri Afrika, haiwezi kujipamba na kusema yende pigana na Amerika kivita, ntigishobora kwitegura ngo bigende bigwane ngo na Amerika sababu kukinambara, nchi hiyo inakuwa inajijua kwamba haina vyombo vya kivita, kubera icyo gihugu twakizeho atabikoresho by'intambara gifise, haitambui adui ana vyombo vya aina gani. niba kimenye ngo umwasi afise ngo igwanisho Sasa bimeze tunajua gute. shetani vyombo vyake Rero tunavijua. twe turazi ibikoresho vya Satani, Vyombo vyake ni ujanja tu, rero ibikoresho vya Satani na mayeri vyombo gusa, vyake ni uongo tu. ibikoresho vyiwe n'ububeshi gusa, Anakwambia hautaweza. arakubwira ko udashoboye. Ila Zaburi 60:12 tunazungumziwa kwamba Mugabo Zaburi 60:12 turabwirwa ngo pamoja na Mungu tutatenda maajabu. hamwe n'Imana tuzokora ivy'ubuhizi. Tunaposoma Yeremia 33:3 Dusomye muri Yeremiya 33:3 anasema niite nitakuitika. aravuga ati mamagara ndakwitaba. Wathesalonike wa kwanza 5:17 Tesalonika ba mbere 5:17 anasema ombeni bila aravuga kukoma. ati ngo musenge mutarushe. Zaburi ya 50 Zaburi 50 niite wakati wa mateso mamagare mu gihe ufise nami ingorane nanjye nitakuitika. nzokwitaba. Hayo ni maneno ambayo tuko Aho nayo. n'amajambo dufise. Yohana 15:7 Yohana 15:7 inasema ukiwa ndani yangu bavuga ati nuba muri jewe na maneno yangu yakiwa ndani yako, n'amajambo yanje akaba muri wewe, ombeni lolote upendalo, saba icyo ugomba cyose, ombeni chochote mtakalo, saba icyo ugomba cyose nitakupa. ndakiguha. Sasa unaoga wa none nini? ufise ubwoba bw'iki? Waebrania 11:1 Abaheburayo 11:1 imani ni kuwa nayo hakika ya mambo yatarajiwayo. ukwizera n'ukugira n'ukumenya rwose Ya mambo yatarajiwayo. ibintu bigiye kuza.
ni bayana ya mambo yasiyoonekana. ni demonstration y'ibintu bigiye kuboneka. Ina maana kwamba kila kitu hata kama ni cha aina gani, ndio bisobanura ko ikintu cyose uko kimeze kose, ukiamini jambo lazima linatendeka. Nuizera ijambo ni ngombwa ribe. Ukiamini kwamba utazaa, nuizera ko ugiye kuvyara uravyara. Ukiamini kama utapandishwa cheo utapandishwa cheo. Nuizera ko ugiye gushigwa hejuru ashigwa hejuru. Ukiamini kwamba utapona. Nuizera ko ukira urakira. Ukiamini kwamba utapata nyumba utapata nyumba. Nuizera ko ugiye kuronka inzu urayironka. Ukiamini kwamba utainuliwa. Nuizera ko ugiye gushigwa hejuru ashigwa hejuru. Ukiamini kwamba adui yako ataenda chini. Nuizera ko umwasi wagiye kushigwa hasi arashigwa hejuru. Tunaomba Mungu mkubwa. Dusenga imana ikomeye. Tunaomba Mungu mkubwa. Dusenga imana ikomeye. Ambaye ametupatia mamlaka. Uraduhaye ubushobozi ya kufunga. Yo kuboha. Na mbingu kunafungika huko. No mwijuru akabogwa. Na kufungua. No kugurura. Na mbinguni wanafungua. No mwijuru bakugurura. Hao watu ambao wamekufungia vitu. Rero abantu bakugari ibintu. Tunakwenda kuwavunja. Tujye kubamenagura. Tunakwenda kuwavunja. Tujye kubamena. Tunakwenda kuwavunja. Tujye kubamena. Tunakwenda kuvunja madhabahu yao. Tujye kumena ibicaniro vyabo. Tunakwenda kuvunja nguvu zao. Tujye kumena ingomezi zabo. Tunaenda kuvunja mahali wameweka vitu vyao. Tujye kumena ahantu bashize ibintu vyao. Tunakwenda kuvunja mahali ambapo wamezika vitu vyao. Tujye kumena ahantu vitu vyote ambavyo wamekuzikia kwa nyumba. Ibintu byose bakuzikiye mu nzu. Tutavunja kwa jina la Yesu. Tujye kumena mu izina rya Yesu. Watu wote ambao wamepeleka makucha yako, abantu bose batwaye inzara zawe, watashindwa kuyatumikisha kwa jina la Yesu. Bazonanirwa kuyakoresha mu izina rya Yesu. Alokupeleka nywele, wagutwaye imishatsi, atashindwa kuitumikisha kwa jina la Yesu. Kuyikoresha mu izina rya Yesu. Alokupeleka nguo ya chini, wagutwaye impuzu yo hasi, atashindwa kuitumikisha kwa jina la Yesu. Kuyikoresha mu izina rya Yesu. Alokupeleka pesa yako, wagutwaye amafaranga yawe, atairudisha hao ni mbele na nyuma. Agiye kuyasubiza atabona imbere n'inyuma. Alokuiba vitu vyako, wakwivye ibintu vyawe, atavirudisha hao ni mbele na nyuma. Agiye kuyasubiza atabona imbere n'inyuma. Alopeleka afya yako, watwaye amagara yawe, atayarudisha kwa jina la Yesu. Agiye kuyasubiza mu izina rya Yesu. Sema afya yangu rudi kwa jina la Yesu. Vuga sante yanje ingo mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Amena. Amen. Tunaita pesa yetu irudi. Tuko turamaga amafaranga yacu aze. Tunaita afya yetu irudi. Tuko turamagara sante yacu ize. Tena kwa jina la Yesu hayo yanawezekana. Kandi mu izina rya Yesu ibyo birashoboka. Amena. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Tunaita kazi yetu irudi. Turamagara kazi kacu kaze. Tunaita promotion yetu irudi. Turamagara gushirwa hejuru kwacu kuze. Tunaita kupendeza kurudi. Turamagara kubegwa kuze. Anza sasa kuvitaja. Anza kuviambia njoo kwa jina la Yesu. Ngo bize mu izina rya Yesu. Tangura ubihamagare. Tangura ubivuge. Nusamare. Amagara. Uno mwanya kubihamagara. Bibwire bigaruke. Ulivyochukuliwa virudi. Vuga bigaruke. Ulivyoibiwa virudi. Ivyigwa bigaruke. Ni muda wa kukutana na baraka zetu. Umwanya wo guhura n'umugisha wacu. Ni muda wa kukutana na baraka zetu. Umwanya wo guhura n'umugisha wacu. Ita. Amagara. Anza kusema omba maombi ya kiroho. Senga masengesho y'imwemu. Omba maombi ya kiroho. Senga masengesho y'imwemu. Ita Mungu kwa aina ya kiroho. Amagara Imana uje kw'imwemu. Paza sauti yako. Tuzijwi. Paza sauti yako. Tuzijwi. Paza sauti yako. Tuzijwi. Paza sauti yako. Tuzijwi. Rakotara. Grikota sababa. Abora katapasi. Kito. Usichoke. Nuruhe. Usichoke. Nuruhe. Shetani achoki. Satani nabgaruha. Hawezi kuchoka. Wewe ushobora kuruha. Ita. Amagara. Ita afya yako. Amagara sante yawe. Ita afya yako. Amagara yawe. Ita afya yako. Amagara sante yawe. Kamata mahali unapogonjwa. Fata hanu gwaye. 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 Fata hanu gwaye. Fata hanu gwaye. Fata hanu gwaye. Kamata pari kwa unagonjwa. Kwa jina la Yesu. Jina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina rya Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina rya Yesu. Pona katika jina la Yesu.
kira mu izina rya Yesu. Afya rudi katika jina Kira la mu Yesu. izina rya Yesu. Rakotara sairo. Afya rudi katika jina la Yesu. Magara subira mu izina rya Yesu. Mguu pona katika jina la Yesu. Gukira mu izina rya Mguu Yesu. tembea katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Yesu. Tembea katika jina la Yesu. Tambuka mu izina rya Yesu. Tayo bekiye shirabekiye hejuru tangure gutembera. Kwa Hallelujah. jina la Yesu. Ifate. Genda. Anatembea. Anatembea. Atambuse. Anatembea. Atambuse. Anatembea. Atambuse. Kwa jina la Yesu anatembea. Anatembea. Atambuse mu izina rya Yesu. Anatembea. Atambuse mu izina rya Tiabe Yesu. shirabekire hejuru. Oh. Shirabekiye hejuru. Oh. Anatembea. Hallelujah. Anatembea. Mu izina rya Yesu. Anatembea. Atambuse. Nifuate. Ifate. Anatembea. Atambuse. Anatembea. Anatembea. Oh, Kwa hallelujah. jina la Mu izina Yesu. rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Tumpigie Yesu mikono. Mamashi menshi kuri Yesu. Amen, amen. Amen, amen. Kwa jina la Yesu. Ona. Kwa jina la Yesu. Mu izina rya Akira Yesu. kuona mu izina rya Yesu. Ona katika jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Funguka macho kwa jina la Uguruka Yesu. amaso mu izina rya Hata Yesu. kuona kwa jina la Akira Yesu. kubona mu izina rya Hata kuona Yesu. kwa jina la Akira Yesu. gukira mu izina rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Pokea uponyaji. Akira gukira. Kwa jina la Mu izina Yesu. rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Pepo ambayo imesababisha sione. Imwe muzituma Ninaikemea kwa tabana. jina la Yesu. Nazikangamia mu izina rya Yesu. Magonjwa yote Amagwara ambayo yose. yamesababisha sione. Amagwara yose atuma. Kwa jina la Mu izina Yesu. rya Yesu. Yaondoke. Agende. Pona. Mu Kwa izina jina la rya Yesu. Yesu. Pona. Nabo Kwa jina la Yesu. Katika mu jina la izina Yesu. rya Yesu. Kila mgonjwa ajishike mahali ambapo Umuntu anagonjwa. wese agwaye yifata ahantu agwaye. Kila mtu ambaye anagonjwa ajishike mahali Umuntu ambapo wese agwaye anagonjwa. afata ahantu agwaye. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Pokea uponyaji. Akira gukira. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Yesu. Pokea uponyaji. Akira gukira. Kwa jina la Mu Yesu. izina rya Kwa Yesu. jina la Yesu. Mu izina rya Pokea Yesu. uponyaji. Akira gukira. Leo ni siku yako. Uno munsi ni umunsi Ni siku wawe. ya kukutana na baraka Ni umunsi wo yako. guhura n'umugisha wawe. Tunampigia Yesu mikono mingi. Amashi menshi kuri Yesu. Nimegundua uzuri wa Yesu, nimegundua utamu wake. Uburebure bw'ingorane yawe bungana n'uburemerezi bw'inyishu yawe. Nimwaguma muri jewe please, amajambo yanje akaguma muri mwebwe egala, musabe icyo mugomba cyose kizobabera ko. Ukeneye umwana, ukeneye kubaka, ukeneye kwishugwa ejo nk'aya mango, mu kwezi gukurikira nk'aya mango, mu mwaka uza nk'aya mango, ibyawe bigiye kumenyekana kandi bose bazokumenya uriwe. Ariko Yesu araha, ariko arakubaza ati ubu ugomba gukira ni mugwayi. muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 79 57 14 29. afitiye